салом шунавандагони азиз, хабарҳои ҷамъбасти ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед. имрӯз шанбе 25 апрели 2020 сол аст. муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд дар Русия то 15 июн бидуни иҷозат фаъолияти меҳнатӣ дошта бошанд. фармони дахлдорро президенти Федератсияи Русия Владимир Путин дар доираи чораҳои танзими вазъи ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ дар Русия бо сабаби таҳдиди паҳншавии вируси COVID-19 оғози ҳафтаи равон ба имзо расонид. ҳамин тавр тибқи фармони президенти Русия аз 15 март то 15 июни соли 2020 боздошта мешавад. шартҳои будубоши муваққатӣ, истиқомати муваққатӣ ё доимии шаҳрвандони хориҷӣ ва ё шахсони бешаҳрванд дар Федератсияи Русия, муҳлате ки шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар ҷои иқомат ба қайд гирифта шудаанд ва ё дар маҳалли зист ба қайд гирифта шудаанд, агар ин муҳлатҳо дар ин давра ба охир расанд. муҳлатҳои ихтиёран хориҷ шудани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ки нисбати онҳо дар бораи ихроҷашон аз Федератсияи Русия қарори додгоҳҳо ба тавсиб расидааст. муҳлати амали ҳуҷҷатҳои зерин ки дар ин давра ба итмом мерасанд: раводид, иҷозат барои истиқомати муваққатӣ, иҷозат барои истиқомат, варақаи иҷозати муҳоҷиратӣ, шаҳодатнома дар бораи гуреза, аризаи баррасӣ дархост дар бораи гуреза, шаҳодатномаи паноҳандагии муваққатӣ дар қаламрави Федератсияи Русия, шаҳодатномаи иштирокчии барномаи давлатӣ, иҷозатномаи кор ва патентро дар бар мегирад. бинобар ин то 15 июн нисбати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ қарорҳо дар бораи номатлуб будани будубоши онҳо, хориҷ кардани маъмурӣ аз Федератсияи Русия, супоридан ба давлати хориҷӣ тибқи шартҳои байналмилалии Федератсияи Русия, қарор дар бораи маҳрумияти мақомаи гуреза, паноҳандаи муваққатӣ дар бораи бекор кардани раводиди қаблан додашуда, иҷозатномаи корӣ, патентҳо, иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ, иҷозат барои истиқомат татбиқ намегардад. дар душанбе рӯзҳои наздик аз ҷониби як ширкати чинӣ корхонаи бузурги сесоли орд ба фаъолият оғоз мекунад. раванди таҷдид ва насби технологияи нав дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди комбинати орди душанбе дар арафаи анҷомёбист, ин ҳафта хабар доданд аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ. бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти баландсифат ки ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгоҳ аст, ширкати комбинати орди душанбе бо як истеҳсолкунандаи таҷҳизотҳои технологӣ, ширкати чинии корфо ки ба ҳайати корфо группа дохил мешавад, ҳамкорӣ барқарор намудааст, омадааст дар хабари вазорати саноат. қайд карда мешавад ки таҷҳизотҳои нав пурра насб шудаанд ва корхона пас аз ҷорӣ намудани барномасозии хатти истеҳсолӣ ба истеҳсоли орди баландсифат оғоз мекунад. иқтидори истеҳсолии корхона бино ба иттилои вазорати саноат ва технологияҳои нав дар як рӯз коркарди 400 тонна гандумро дар бар мегирад. интизор меравад ки пас аз оғози кор 100 нафар дар марҳилаи аввал аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ бо кор таъмин карда шаванд. корхонаҳои истеҳсолии вилояти суғ дар як рӯз тақрибан 100 000 ниқобҳои тиббиро истеҳсол мекунанд. талабот ба ин намуди ниқобҳои тиббӣ дар робита ба пандемияи ҷаҳонии коронавирус афзоиш ёфтааст. дар тоҷикистон корхонаҳои саноати сабук ба таври пуршиддат афзоиши истеҳсоли ниқобҳои тиббиро ки ба стандартҳои санитарии эпидемиологӣ мутобиқанд ба хотири паҳншавии коронавирус афзудаанд. ҳамин тариқ тибқи маълумоти ироа намудаи раёсати энергетика ва саноати дастгоҳи раиси вилояти суғ дар охири моҳи март то нимаи апрел 11 корхонаи насоҷӣ ки дар минтақа фаъолият мекунанд, тавонистанд ки 1,5 миллион дона ниқобҳои тиббиро омода кунанд. қайд карда мешавад ки ҳама корхонаҳои буфандагӣ дар шимоли тоҷикистон ба маводҳои кофии ашёи хом таъмин шудаанд ва дар ҳолати зарурӣ метавонанд аҳолии минтақаро бо ин маҳсулоти тиббӣ пурра таъмин кунанд. дар маҷмӯъ 11 корхонаи насоҷии вилояти суғди тоҷикистон дар як рӯз тақрибан 100 000 ниқобҳои тиббиро истеҳсол мекунанд ки асосан барои қонеъ гардонидани талаботи сокинони маҳаллӣ нигаронида шудааст.
шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман шунида истодаед. дар оғози ин ҳафта хабар дода будем ки дар бадани 21 нафар шаҳрвандони чин ки рӯзи 20 апрел тавассути ҳавопаймои Air China аз Москав ба шаҳри Сиани музофоти Шенсии ҷумҳурии мардумии Чин парвоз карданд, сирояти нави коронавируси навъи COVID-19 ошкор шудааст. пас аз ворид шудан ба шаҳри Сиан ҳама мусофирон ва ҳайати сарнишинони тайёра аз озмоиши тиббӣ гузаштанд ва назорат ва таҳти карантини назорати қарор гирифтанд. санҷишҳо дар рӯзҳои аввал коронавирусро дар бадани 21 нафар мусофирон собит кард. ҳамагӣ 166 нафаре ки дар тайёра қарор доштанд, онҳо низ бино ба сабаби хатари эҳтимолии панҷшавии вируси навъи COVID-19 ба карантин фаро гирифта шуданд. бо сабаби хатари афзояндаи ҳодисаҳои воридшавии сирояти коронавирус аз хориҷа, идораи авиатсияи граждании ҷумҳурии мардумии Чин қарор кардааст ки аз 20 март тамоми парвозҳои байналмилалии марбут ба шаҳри Пекинро муваққатан қатъ кунад. парвозҳое ки ба Пекин ба нақша гирифта шудаанд ба дигар шаҳрҳо ирсол карда мешаванд. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман идома медиҳем. зиёда аз 20 кишвар ва қаламравҳои доимии аҳолинишин ё худ ҷазиракишварҳо дар кураи дунё ҳоло ҳам аз гирифторӣ ба коронавирус эминанд. рӯйхати мазкурро ин ҳафта рӯзи чаҳоршанбе 22 апрел рӯзномаи бритониёи Daily Mail таҳия кардааст. тибқи маълумоти охирин дар 15 кишвар ва 11 ҷазиракишварҳои аҳолинишин ягон ҳолати сироятшавӣ ба коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. хабар дода буд Ленtarro. ба рӯйхати давлатҳои бехавф аз вируси короно Коморо, Крибати, Лесото, ҷазираҳои Маршал, давлатҳои федеративии Микронезия, Науру, Палаву, ҷазираҳои Соломон, ҷумҳурии Тоҷикистон, Тонга, Туркманистон, Тувалу, Вануату ва Кореяи Шимолӣ шомил мебошанд. минтақаҳои доимии аҳолинишине ки то ҳол дар он ҷо коронавирус вуҷуд надоранд Пинкрет, Сента-Елена, Ҷазиравӣ, Ҷоизавӣ ва Тристан да Кунха, Самоаи Амрико, Уеллис ва ҷазираҳои Футуна, Свалбард, ҷазираи Норфолк, ҷазираҳои Кокос, Нево, Тикелау ва ҷазираҳои Кукро дар бар мегирад. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп охири ҳафтаи равон қарореро имзо кард ки муҳоҷиратро ба кишвараш бино бар эпидемияи коронавирус муваққатан қатъ мекунад. Доналд Трамп ин тасмимро бо зарурати нигоҳ доштани ҷойҳои корӣ ва захираҳои мавҷудаи тиббӣ барои амрикоиҳо маънӣ дод кардааст. қаблан Доналд Трамп гуфта буд ки ин қарор 60 рӯзро дар бар хоҳад гирифт ва дар сурати зарурат онро тамдид хоҳад кард. қарори мазкур шаби 24 апрел эътибор пайдо кард. дар қарори маъни муҳоҷират ба амрико истисно шудааст вуруди кормандони соҳаи тиб ва намояндагони дигар ихтисосҳое ки дар мубориза бар зидди эпидемияи коронавирус лозиманд ва инчунин хешовандони наздики шаҳрвандони Штатҳои Муттаҳидаи Амрико. ҳамзамон ҳамагуна кӯшиши президенти амрико Доналд Трамп дар бораи боздошти қабули муҳоҷирони қонунӣ ба кишвараш метавонад мавриди баҳси додгоҳӣ қарор гирад, зеро муҳоҷиратро ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тибқи қонунҳои федералӣ танзим мекунанд. бино ба гуфтаи сухангӯи вазорати ҷумҳурии мардумии Чин Хуа Чинсинг, ҷумҳурии мардумии Чин тасмим гирифтааст ки ба Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ барои мубориза бо сирояти коронавируси нави COVID-19 $3 миллион ҷудо кунад. чин тасмим гирифтааст ки барои дастгирии мубориза бо эпидемияи глобалии COVID-19 аз ҷумла барои беҳтар баромондани фаъолият ва рушди системаҳои тандурустии кишварҳои дар ҳоли рушд ба Созмони ҷаҳонии тандурустӣ $3 миллион иловагӣ дар шакли кӯмак ҷудо кунад. навиштааст дар саҳифаи твиттераш сухангӯи вазорати робитаҳои байналмилалии ҷумҳурии мардумии Чин. қайд карда мешавад ки аз 11 марти соли ҷорӣ Чин ба Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҷиҳати муборизаи беамон бар зидди вируси навъи COVID-19 зиёда аз $20 миллион додааст.
این هفته ایالت میسیسیپی امریکا بعد از ایالت میسوری دومین منطقه امریکا است که علیه چین به خاطر پنهان کردن معلومات درباره کرونا ویروس به دادگاه شکایت برد. در این باره دادستان گنرالی ایالت میسیسیپی امریکا لین فیچ خبر داده بود و گفته دادستان ایالت میسیسیپی شتات‌های متحده امریکا از سبب سیاست نادرست جمهوری مردم چین شماره زیادی ساکنان ایالت میسیسیپی ضرر دیدند. ساکنان جای کار، درآمد و زندگی آرامی خود را از دست دادند. بالای این همه شماره بیماران روز از روز می افزاید و نفران زیاد در این اپیدمی نزدیکان خود را از دست دادند که این همه با عیب جمهوری مردم چین رخ داده است و جمهوری مردم چین در این مورد باید به جزا نماند. تاکید کرده است دادستان گنرالی ایالت میسیسیپی امریکا. خاطررسان میکنیم که تاریخ 21 اپریل نیز دادستان گنرالی ایالت میسوری شتات‌های متحده امریکا اریک شمیت نیز بر ضد چین رسما به دادگاه عالی شکایت برده بود. نماینده وزارت کارهای خارجه چین گن شوانگ این دعوا را مسخره کردن مرافعه دادگاهی نامیده قید کرده بود که برای برگزاری چنین مرافعه‌های دادگاهی وی هیچ گونه سببی نمی‌بیند. در دوره اوج کرونا ویروس پکین بارها از جانب واشنگتن انتقاد شده است. در ماه مارس پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ چین را در آن ابدار کرد که جامعه جهانی را برای خروج کرونا ویروس سر وقت خبردار نکرده است. و گفته پرزیدنت آمریکا بهتر می بود اگر مقامات کشورهای دیگر درباره این چند ماه قبل آگاه کرده می شدند. در اول اپریل اداره اکتشافی ایالات متحده آمریکا گزارش مخفی به کاخ سفید پیشنهاد کرد که چین مقیاس واقعی اپیدمی کرونا ویروس را در کشورش پنهان می‌دارد. در این باره رامبلر خبر داده بود. شما جنبستی خبرهای هفته را مستقیما شنیده استادید. روسیه اخراج مهاجران را تا 15 ایون باز می‌دارد گفته است والنتینا کازاکووا سردار سرایست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه آخر این هفته به خبرنگاران قید گردیده است که این تدبیر در اساس فرمان پرزیدنت فدراسیون روسیه روی دست گرفته شده است. در دوره از 15 مارس تا 15 ایون وزارت کارهای داخلی درباره اخراج خارجیان قرار قبول نمی‌کند. قابل ذکر است که در مدت مقرر شده کارفرمایان روسیه می توانند خارجیان را بدون پتنت به کار جلب کنند. یادرس می شویم که 18 اپریل سروزیر روسیه میخائیل میشوستین یک قرار امضا کرد که آن تکرارا مهلت روادید را برای خارجیان تمدید می کند اما نه بیش از 90 روز. قبلا اکثر مهاجران در روسیه از سبب چراهای کرانتینی که حکومت روسیه را اندازه کرده است جای کار خود را از دست دادند. همزمان شهروندان خارجی با سبب بسته بودن سرحدات نمی توانند به وطنشان برگردند. در ادامه این هفته وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین محردین با دیرکتور دفتر منطقوی سازمان عمومی جهانی تندرستی در اروپا هانس کلوگ گفتگوی تلفنی انجام دادند. صحبت وزیر روابط خارجه تاجیکستان با رهبر دفتر منطقوی سازمان جهانی بهداشت مسئله‌های پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان را در بر گرفته است. خبر داده بود دپارتمنت اطلاعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. از ضمن صحبت جانب‌ها پیشگیری پنجشنبه ویروس کووید 19 و عاقبت‌های آن برای کشور همچنین کمک سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان را در پیشگیری واردشوی و پنجشنبه سرایت کرونا ویروس بررسی کردند. قید کرده شده بود در خبر دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. همچنین درباره ویدیوکانفرانس آینده منطقوی در سطح وزیران کارهای خارجه در مورد اندیشیدن چاره‌های مشترک علیه این اپیدمی تبادل نظر کرده شده بود. شنوندگان عزیز، شما جنبستی خبرهای هفته را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. با شما استراحت با فراغت.